Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Urmatlı Mavlid keçesinin konukları hoş gelipsizler. Uşunday bir mübarek, ıyık bir majliske. Allah subhanahu wa ta'ala her bir kadamınızlarga hasanat yazıp, gününüzlerdi keçirip, darajatınızlardı biyik kılgan bolsun. Buna ustazımızga çoğun rahmat. Ötkönki Mavlidde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den jaralışı jönünde öte bir mazmundu, manilүү, öte bir bağ jetkis sıfatlar menen, sözler menen bizge jaşnakay kılıp mayak kurup berdiler. Azırkısında bolsa mına Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den törölüşünü jana anın ошол balachak kezindegi, böbök kezindegi jaşoosунан bir üzünde aytып berdi. Albatta bu dengizden bir tamçı olsa dağı uşul tamçıga biz muhtaç elek, uşul tamçı menen biz çankabızdı, kichine olsa dağı kandırdı okşayt. Ustazımızga çoğun rahmat, Allah'ın ömrünü uzun kılsın. Her daim bizden baktığımızda, şu başımızda jetektep, bizde uşunday tuğra jolgo jetele жүрүшüne daim Allah taala bizge nasip etken olsun. Endi urmatlı cemaat, bir Yahudi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Umar razıyallahu anh'a keldi de aytdı. Ya Umar, sifli nabiyyek. Sen bana peygamberіңді sıfattap berçi. Kanday adam al dedi. Hazreti Umar aytdı. İzhab ilal Bilal fa innehu a'lamu minni. Sen Bilalga bar. Bilal bana karaganda peygamberdi sana köwrөөк aytып beret, jakşyraak aytып beret. Al manga karaganda köwrөөк bilet dedi. Hazreti Bilal Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den oşol azançısı olup, hiç bir kadam izinden kalbay erçigendigi üçün dagı uşunday görsetdi. Hazreti Bilal'a gelse, Bilal aytdı, "İzhab ila Fatima. Fatimaga bar, fa innaha a'lam minni" dedi. Fatimaga bar, Fatima maga karaganda köwrөөк bilet dedi. Fatima enebizge gelse, Fatima enebіз aytdı, "İzhab ila Ali. Ali'ge bar. Fa innahu a'lam minni." Albatta al, Ali maga karaganda jakşı bilet dedi. Oşonda ulam adamlardan Hazreti Ali'ge jetip kelgenden keyin Hazreti Ali razıyallahu anhu'dan suradı. Sifli nabiyyek. Sen peygamberimdi maga aytıp berçi. Kanday kişi bolgan dedise, sifli dünya. Hazreti Ali aytdı, maga dünyönü sıfattap ber. Fa innaha qalilun minal aqal. Bu dünya bir bolbogan bir tügönüç, ötө bir az gana nerse. Şu az gana nerseni maga bayandap sıfattap ber. Anan men saga sıfattap bereyim. Dese mümkün emes dedi. Dünya az bolsa dagı men saga uşul uçurda dünyanın bardığını men saga bayandap bergenge acizmın dedi. Eğer sen az gana nerseni sıfattaganga, bayandaganga aciz bolsaң, men kanday kudret tabamın uşunday bir ıyık zattan sana kavar berişten, anın ömür bayanı boyunca dep Hazreti Ali razıyallahu anhu dagı uşunday жооп берген экен урматтуу жамаат. Bizden Peygamberimiz süyüklü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem enenin kursağında 4 ay bulgan kezde, enenin kursağına göçkön kezde Fars elinin ot paraslarının, macusilerin otu öçüp kaldı. Bu bir suyun çeken, başarat eken, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de tasdik kılgan, risalatını moyundagan, şahadat keltirgen insanlarga dagı, ümmetine dagı dozok otunun öçkönlüğü jönünde bir suyunç eken. Buna Hazreti İsa Peygamber törölgen kezde oşol Fars'tın macusilerin ot bosu öçü jangan ekenler. Bundan bir çoğun korkunuş var eken, kimde kim oşol İsa'nı Kuday degen bolsa, alarga dozok otu jalında janıp turat degen bir korkunuş haber var eken. Mına oşondayla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fath Makka günü Mekke'ge kelip fath kılgandan keyin biraz çarçap, alsırap bir dualdın kölökösüne söyönüp oturdu. Oşonda Cebrail aleyhisselam keldi dağı, Muhammed tez bul жерден jönö, bul dualga takır jölönbö dedi. Antkeni bul bir kempir ayaldın dualı. Al seni tanıgandan başlap jek görgön ayal. Takır buga jölönө körbö. Anın üstünden
чындап эле пайгамбар саллаллаху байкагандай болгон экен, эшиктерини, терезелерин тарсылдап бекитип, ушу Мухаммадтын сөзүн угуп калбайын деп, угуштан коркуп кулагына пактатып алган аял экен да. Bir malda Cebrail aleyhisselam kayra көтөрүлүп кетти, bir azdan kийин жетип келди. Muhammed suyunçu deydi. Senin oşol ayaldın, kempirdin dualından kişine paydalanıp, oşol жерде kölökölөнүp, rahat alganыңдын bereketi menen Kuday Taalam oşol kafir kempirdi iman menen sıyladı dedi. Жүрөгүнө iman berdi dedi. Demek urmatlı cemaat, ömür boyu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de jek görüp kelgen ayalga Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kiçineke bir kadam iz kılıp oşol жерге jölөнгөндүн пайдасы тийгенден кийин сиздер сүйүнө бериңиздер. Мына ушундай маулид кечелеринде келип, устаздардын жакшы баяндарын угуп, жана ушул жерде каракелерибиздин маулидтерине кулак салып, өтө бир чоң бир маанилүү бир соопторго ээ болуп атканыбыз бул өзүнчө бир чоң бакыт экен да. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayta berse mucizalары öte köp. Men şu bir mucizasını aytıp berip, anan Kudayım buyursa Mavlüddün okuluşunu başlasak, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bir ayal öttü kattık mahabbat kılat ele, жақшы көрөт ele. Bir günü göçüde bara жатса, bir betanış kişi sen Muhammed'i жақшы görösüңbü dep soradı. Aytты, can düýnüm menen жақшы görömün men anı dedi. Çındapbı dedi. Çındap. Anda dalilin görsötçü maka dedi. Emne kılıp görsötöyün dedi. Жүзүңдү aççı bir köröyün oşo Muhammed'in urmatına dedi da. Parda tartılgan pardaçan ayal eken, niqabını çeşti dağı, жүзүнü көрсөттü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem urmatını ortaga koygonduktan. Жүзүндө аяган жок. Mına al kişi çurkap bardı dağı küyösüne kavarladı. Senin güyöň, senin ayalın maga жүзүн көрсөttü dep neme kıldı. Oşonda janağı ayal aytты, sen emnege aga көрсөттүң dedi. Aytты, al menen Muhammed'i süýösüňbü dep soradı. Men süýöm dep жооп berdim dedi. Eger süýsöň, anda muna ol kүйüp жаткан tandırga özüňde ırgıtçı dep güyösü al dagı oşol жерден bir ыңгайсыз akvalga salıp koydu ayalını. Al ayal Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem süýösüne şunçalık mas bolgan ayal eken, süýüsü menen şunday azıktanıp gönüp kalgan ayal eken, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem süýüsü üçin özünü ayagan emesken. Bismillah dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in süýüsünün urmatına emne kıldı, tandırga ırgıdı. Mına oşonda adamlar bunu görgönden keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga jetip geldi. Ey Allah'ın elçisi, tez şaşılыңыз. Moğol ayal sizi süýömün dediler. Bunu güyösü geleso tandırga tıgıp taştadı. Sen eger Muhammed'i süýsöň kana tandırga özüňde ırgıtçı degende al tandırga ırgıt berdi deydi. Dese Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jilmayıp koydu. Ey Allah'ın elçisi, biz sizge şunda bir şaşılış, bir korkunçlu bir kabarda aytsak, siz külüp koydunuz da deydi. Dese Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты, ova dedi. Men sizlerden kılganыңардын büt badığını gördüm. Tigi kişinin dağı yüzünü açıp soraganını dağı gördüm. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kayсы jerde bolbosa dağı jüreklerin közlerini açıp koygan. Eki közü menen körбөсө da jürektegi közü menen alamdy gözetip turgan. Mına Hazreti Ali radıyallahu anhu Haybar soguşunda asır namazını kaza kılganda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem duasının bereketi menen kündü kaytarıp berdi, asırdı kaza kılbay okup aldı. Bu da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerinden biri. Mına oşonda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den soradı, nege külüp jatasız dedi. Aytты, bargılaçı, karagılaçı, oşol ayaldı. Küyüp, erip, tügönüp kalıppa emne boluptur deydi. Janağı adamlar çında öyle Peygamber aytkandan keyin barıp karasa, kiçine bayaklı ıslıkta terlep ketkendey boluptur. Menin süyüm menen kim sugarılgan bolsa, azıktangan bolsa, bul dünyönün mes, dozoktun dağı otu küygüz albayt, dozokta aram dedi. Urmatlı cemaat, oşon üçün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan,
мен жана Аллах Таала ата энеңерден, бала чакаңардан бардык дүйнөдөгү нерселерден артыгыраак мухаббат кылмайынча ыйманыңар камыл болбойт деди, урматтуу жамаат. Аллах субхана таала баарыбызга ушундай камыл ыйманды насип эткен болсун, урматтуу жамаат. Анда эмесе, иншалла, мен сиздерге дагы бир тааныштырып кете турган нерсе, бул жерде арабызда коноктор келип калыптыр. Жана устаздан уруксат сурадым эле ушул коноктор жөнүндө бир аз тааныштырып берейин деп. Биздин устазыбыз Хиндустан дамыланы билесиздер, Хикматулла дамыланын устазы болот. Ошол Хиндустан дамыла Индияда Шайх Имам Азам Амджад Али деген улуг затта шагирт болуп окуган. Ошол Шейх Амджад Алинин устазы Ахмад Рызахан деген өтө бир улуг факих алым болгон. Ошол кишинин бүгүнкү күндөгү улантып келаткан жамааттарынын өкүлдөрү болот. Кадирия тарикатынын. Буларды бүгүнкү күндө жетектеп турган ошол Шейх Ильяс Амджад Алинин шагирти Абул Билал Мухаммад Ильяс Аттар Кадири деген улуг заттын муриттери келип отурат арабызга. Бул дагы бир чоң нерсе. Бүт дүйнө жүзүндөгү адамдар буларды Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын ашыктары деп атаган экен. Эмнеге десе, булар Рабиул Аввал айы кирери менен эле кудду баягы Рамазан айды биз тоого чыгып карагандай күзөтүп турушат экен. Ай көрүндү десе баардыгы тик туруп, кичинекейинен баштап те картайгана чейин тик туруп салават айтып, саламдарды айтып, анан кийин үйлөрүнө таркашат экен айды көрүшүп, урматтуу жамаат. Ушундай Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга ашык элдер экен. Мына ошол элдерден жамааттарынан арабызда отурат, иншалла. Кудайым буйруса, бул дагы бир чоң нерсе. Анда эмесе устаз рухсат берсеңиз Мавлидти окуп берсиңер иншалла.